Jisu Kristo ka amya pa arwaya. Kapio ja pa sero pinu mempe kaya pa asansa nempalo komo ngunu menjala selo alo niti mi bidu. Selo ngunu James chapter 4 verse 8 sim kakasa. Soludo, come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So ngunu mi goye pinu luko pamudo. Mo aru ade tote mo tara ngunu aru ade tai kela gonge luko do. Gonyi nesi ngunu ka inga mga nimi opala lala daripada tote ludo. Gonyi nesi ngunu hengko empela kada nimi lyonye pa kahela dan mi lyonye pa heo ludo. Ho paslo ngunu mi pini hela tonsa pamudo. Ngunu ka inga mga mi opa tote. Ami lyonye pa getola dayo. Hala ludo. Nung palu ko da ngunu jije inga mga mi opa sejalo al lyonye pa getola masih Christian si ayas dopia. Bilo kiamas pia. Halang uno hengkoen pelada ko da pinika arun adela kimala so kapado. Nung pala luko da aijia popetare ngunumi aijia ka 35 ka eto luko tola do. Dari lena biaya do likia. Heka lenao ingya mga na at na ilake maka halalu tola do. Heka dari lena nilena pe lukele ngunu John ka 14 ka 6 o ta kapado. Jisu Kristo ngunu mi luko do. John ka 14 ka 6 o. Ngoka lena lina jije ka sango ka. Sekalena pa imakorano pinaba ko chachilat maka halangunu mi ludom. O hichuli pangunu selo ingya mga mi upama koda ailyo nye pa hengkala do koda pinaba ko chachilakima. Pinaba ko ngunu chachi makoda mo ngunu ko arung ade kema. Homo ngunu ka arun dama koda ngunu pinika yanimi pa ikema. Hopa melanja seka bers atangga tonsa ni mitagasa. Hopa melanja selo yang koen pela dama sa. Ngunu ka lyonya ka henim opalala kulala. Ngunu pina apa mi noa chelo jije pina la ngunu rati kangkang ela dusa. Ho inga mga pura opa sa. Opa la heka dari lena ila pina aba ko aci dupa. Ho pina aba lo yang ko dupa. Mulanja mislo pina ka arwai do kincho. Amen.